ya local MDC Bahpol Soklet dan Kalam Gepor EDC jungi ikong gegara video kong Susan Barok staff kiwan na po ka civil administration dan na po blog bat gerbang nang tasong paro ki bayawan bagi don dekat lang hageneka step kaba nakaliang jong ka blog bat kanika committee kiyo ya kaba pele lan ben inaugurate ni kanika plastic waste management unit alait ngap ike kebala pensyai dari video mentang pada kapangapet kami kibapun kibayawan kidi saudas nang disyang kibaper Nasim ya kena kabu akabai dan dekat lang berpikir ki saudas nang ya kebanyakan berbensyah seperti kendiat ya kecinglang keba kongsan akabai day berkena kebentah akaba lakalong ke plastic waste management but keju kapor ya kejengkut kejeng subah larang ikren ni kena plastic waste management kani kadai kawai nagi komponen kaba kadai napok ka Swachh Bharat Mission Gram ka Swachh Bharat Mission ke belas tahun senam ajar kat saw ka kadai ka inisiatif jongka Sarkar India angkat kejeng trelang berka baru ki sarkar ki badan ki state no kita dan apa di India kejeng trelang berka central government akaba kibo ya katong akaba ong Swachh Bharat Mission mut kibo ya katong ban ba ya ka khud kejeng le khud ke bakong sandu bakum no bangin protect laneng nyada ya kami mariang ya ke environment pada kabang ikren lo kata kabenta kumo ngong kabang ai bapiadon kibapun ki saudar ni kabakong sandu kabang akwa ya kabang andong kan gapor kalong bakum ki saudar bakum kinong gelami baro bidon kalong gapor bakade kekamram kejoni ya kaban ai ya kencengikai ya kinong song kabanding kong ngaju ong nakapor sa kapor lada mangi kung kibriw ya kayeng jong lade ni le khud ni pen khud man kasmi ni sar ni sat man kasmi ya kayeng jong lade ande kabangi mi pan nakayeng jong lade ni sim ladon ni kata kaju kejingit kle akbai pat akasun ta pende kisnom di boker di bapun ba lada niyak nanti sikit ni ki plastik ki bela subret ni kita ki kino kita jilebo ki ba hayeng lade ni lalu ni labu ba kaba mulami nakayeng julade jaka bengin bu aka jaka belabu dekat senang lada belabu dekat sarkar bagi bread anta teng mulami di yang prenyi di bread no sang kat saka bagi lami katu kajingle kajuni lesing ni empat sutu dekat kita kamtam seni kathan ng gendong ni empat sutu ya kajik kita mata andai kisnam bat before balangwa ladang nimsim dia kajik kle bat nimsim kian nadu mata ngong ye pi kisnam bat before ki panangwan ki kikul ki jonga ki jongpi ki ban hab ban man ya ka jingjabo kisnam kitau ya ban man ya ki bombiang badai hang ta sakha ki jipang ki bopun ki lele puja dia nak kata daw banatu kan report ko matala kalong na tinong ilam snong kadika jing ya kabangin ai ya kajing hikai ya kinong snong bangin pintu yiki bakat no balong kabakong sando kabangin leku ni kung ka jat bendreu kasi kejungi larangi mi sabar jong ka state
Nelek sikiri dakar ki bapun ki pai kemat segini kejelang jungi ya kapaki peki om itenan la ki wan seni ki om ba itenan pa kuat kespa. Ngiyo ya kanam juga Cleanest Village haga Asia baru kuwe ya kabaka jingla juga jingla kuat. Handa ki don pat ki jakari ki ba nimsim la simkia ki ba kelalong ki jakar leyat anti sikir ki bakat nu badon kecingcok. Badai na kata kadang ong lada kadon kecing trelang badeng jumi ginong elam badeng jumi ginong elam senong ka blog ka district administration ya ka bangin dan ni kata ka campaign la na ka bangin yan bangin besutu bakat nu kalong ka jingkong sando ini di prio ya ka bangin sim ya ka jingke kle bangin sim kia ha ka bedai berkecing ku kata hari kuwe ka bangkong sando la di petang ha posor mentau ki bon ki wa dapat adap di kijabor, adap di plastik sudah. Ban pendon kam ya ke plastik, bohong di video mana ke bokong sana. Andre ke jimbret pathar ke juni, ke penjabor ikiwa ke juni, dapat asor menta tangman penkhut ikiwa arukat nu lalu kumpak ngam kuah bahadin sipos nam lan khatan snam bangin i ya kena gawa si ke juni bukan jabor kunju. Wa bahang ni po konsumsi ke juniru ninyo yang katakan nam la dakidon kisno bangin yo yang katakan nam kum ka kisnong ka bakut tam hapo kejela ke juni kumbalong kiwi kisnong kum pitet kum kamolnong kumbalong pat kiwi kisnong lada pipet apo molunong man batay pi kum dati kataka jingsim kia jong ka sarkar la kum dati kataka mo ka sarkar o ka ai kijindon kam andai lada ngi ai spa bagi ai lada kinong song snong kim sim bat kim pendekam hok bat kim sim ni kecil ke kalong kali cingle na ke lada pipe apo kesumulon nong man kasni kimi ki try snong kiba song basa untuk kimi ya kapan penkhur lawan ubre umana bateng teng ubret jabo amadan kimi maki bakin sim bakin tam bakin penkhur mentala da khut kesno lana mangana mapilu habag nirung ni baka khut ba haswai ka bengin bread ya kanu kono ka jinjabo ang to la kalong ka plastik mo ke di perkara si te ko mga ong ipi mga kermen ba ini bahan ne po ka konsumsi ka juni ka district bangin dang di bawpur kisno di banbud ya ka ne ka inisiatif kebelasang dekat Sarkar India atau jenis trailang beberapa Sarkar di states ban bu yang tertong ban wanra kita jengkut kita jengsuba berapa juga pot malam kami ke plastic waste management ko di ban pendor kami kita unit amne kinde ki brio ki ba mo ki ban kenyai ki unit kadon ka jengyo nong ki ko kile kinde Andai kini kini kata unit kebangiang mengibu di katong berkamai. Andai kadi ke unit na kabenta babu di katong berpenkut ya kisno kita. Ban recycle ya ke plastik waste. Na kabenta kiku dikti jangan dijangki bahadin habut kinum mat ya kanu ka jinge ba lada kamdan ka jingkru ke jing subah kisnong kita tengah ai ke jing kitbok ye kene ka komiti ke ban ki ba dekmi ye kene ka unit ka bakin punya bed ya tenti ba mi sutru kumula ong di video di babon ki jingdon kam ong tangka le hang le apo ba unit le bidang don su jingdon kam ba kene ke unit kidon kam te nakaliang ka jonga sesuai dengan song kumlakren dari chairman tandru di belakang snow di kecil.com aku badai bukan kebelau di malawang ye video mentandru bana kalian kojongan sabu ya ke skim na family skim aku badai bat ban bahai kenika madan kemudian hangnya apa di sesisin nga ai ka jingpin bob yang sedang dibindu bagi bagi video bagi komiti seperti kami ketika kelas waste management ya kawan siap bed nak berta
kat nur ya kepengin ai nam saben entah ya kenika madan ndri nak yang kejungang ala keluar ripi masedon ka jing ai nak yang kejungang aku mabie nak kenta kenika plastic waste management unit te sesi yang ai kejung kembali bilang baro iwe kita mengikuti berkegiatan publisi jaru. Ketika sini kalau kasih ke bah saat mau nak kemta jangka motor cendok kejungi haka tema persyak ya ke plastik. Ketika unit ketika bah jangan luar ke belah Islam bah konsisten. Lalu berkapur mengalami seperti solusi kecil Moria ni snow ya ketika plan jangka blok. Badan nak ketika unit kenang bah kisah kita tahu kejungi ki plastik ke bagi berap utara keliti kesengkin. Kini dan show ki lenti kesengkin dan ki jaga baik-baik kejungi mereka don nak jaga kebabian badan juga punya tempat juga dia ke unit yang kan baru kasih lo panggil dia kendu nak kalian jongi ka kecil pelun buat baik-baik ai bandar longsor ke kecil banglang dia kendu bagi engineer jaga pollution kumdu ba abang ini lobi kita plastik kumdu pat nyen dispose iki ti kalayan itu kata kepor pengasukan ba akan dikasipat lembaga skim jaga SBM video pan play ke unit Ketema persyak ke plastik kadai ke bah mana koi pe ka shnong ima ya ke jing nambar ba ki babun hi ki shnong ya ke plastik isu ya lom ya thambe mo teni ka don ke cepatai na ki ustaz sains ba ke jing thang ke plastik kawan ra ke jing mai ke jing ka ke jing khia ke jongi nama ta kada kolong ka don kam ba ke ka komiti ru ba kum juru ini ki shnong ke badan ke por ki bawan ki ba form ki cluster bangin pensko thu ba ki ba ke jongi kembang i video kejongi marmangi ya sup palat kaji penekam ya ke plastik ni kedan pat ke jingma di juga tama kembang ya ke ong jong belum sesuatu dan kama abratan ya ke sup ni ngira sup palat lektik dor udah plastik kada ulung yang penekam ya ke plastik ni kadi pat ke jingma amtang ya ka syang ta ke jongi kedan ke jingma ru ya ke jingim ke jongi hakab dei pat ke kot ke khia telumba jo kedan jingdon je ke unit ni nget ba ki snong ke jongi lembaga kisnong di paper ni nak buat persuatu kita ba ke jungi ba kita ke plastik ke bagi pendekam ni nombor su aki lenti kesengkian dan yang lom yaki yang ko yang bu kita ki secret ke chat ki ba blog kala sanction kena mengi ban rang ni ban belum kum ka we ni kita ki product ki ba le sikum ka committee kan sa perikam kudu ban punya ni ban punya yo yaki ki plastik ki ba ada ban recycle dah ketika unit ke cumi ni. Sebegin kalau ban long ba ki beri kena musang beslo ki kaya mo. Ban lum kita ka plastik ban bu akini ki segregation shed. Lada kamdar kena ke jinga ma. Kata di ka jing pakat jungi ki babur ki balam. Ini ke sile ya kena jing ba. Nanti apa ke Moria ke ke yo dan ke station. Kalau ke jing ka ba crowd tu kata-kata. Ingin lembaga kajing ton dengan kita kajing kli dengan kita unit dengan kita si kalau mentakan nom kajing kesutia kalau kajing pensuatu ya ki baik nak section kajungi maka plastik mentakan ratio dengan cubret aktiviti kesengkian dari kelak benlam kelak ka jengmi kajing kamai pisah gitu ki basmat gitu ki baton kita ka mensim mentam ini plastik berpengkul dan belum menang iki manra seketika unit kemudian akan dikerjakan Nagalian juga hasil tempat council ru lalu kini kisah kemudian ketika solid waste management. But ni ada koi ka pada project antai Pok Moro kepada pencikam dekat district council. Ni le layo kala ban pe kenika unit antai Pok Moro ni pat play kadi tengok ban pe ba kamu kenika unit pencikam. Lah kalau yang lain ba kenika bala lihat dekat blok ni kalau dekat kom. Nah mengingi yo jemur man kemudian yale ya ban berkod ban penekam ni ki plastic waste ki jongi nak ye kisan ki jongi antara kedua ka komponen ke bahan kalang jangka 50 finance commission jangka district council kan yang trailang buat swat para mission ka bidai berka environment tiga di keempat don ka jembatai ka syai nak kalang jangka sokar mekhla ki jongi isi pa don ka komponen ke bokum kata kita kalang jangka komponen besi ka don kita kerja matai kalau syai ka contribution nak kena jongki local MDC ka bidai buat kini waste management ini saya yo out Jakarta akan tampaknya baka blog aku juru baka nika komiti tinganget baki dekat dengan ke komiti kami ke kam kawasok ni suku mo
Naki cluster ba fe ke na da ke plastic ni ba kham tam e ban luk ni na ki snong ki thau ko jogi ten dei nang ek ba ka ja danang jo ki nang am snong ki thap jang ki video si kum yo ki cluster ke ba nek snong ki thau ko jogi ki la ban penulong yang ni nang ba ka snong ki thau jogi ki khoi ba kham tam e ngin la na ki ka ki jingma ki ba ab namba ka ni ka plastic waste ke jogi tinggal skam ba ka ni ka ski ba ka ni ka unit tu kan klikam ha da ka je tre la jogi nang baro na do ki berana ka blok level lah ki shang thau ko jogi ba kumpiuru mangi ki pa nang shang shang te se sien ai ple pi baro ki berana ne ko por kule shiwa